тавре ишорат шуд, аз таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 23 феврал 28 соли расо пур мешавад ва аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии ин сохтори ниҳоят муҳими давлатдорӣ, давлату ҳукумати мамлакат, шахсан пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба баландбардоштани сатҳу сифати шароити будубоши хизматчиёни ҳарбӣ ва иқтидори мудофиавии он таваҷҷӯҳи махсус равона месозад ва дар ин хусус чораҳо, тадбирҳои муҳим низ роҳандозӣ мегардад. ҳоло дар ин хусус суҳбате дорем бо полковник Абдурашид Ҳотамиён, намоянда аз раёсат оид ба корҳои сиёсӣ, тарбиявӣ Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. аз таъсис ёфтани қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бино ба таҳлилҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар заминаи сирф хушку холӣ таъсис ёфтааст, бунёд шудааст ва новобаста аз мушкилиҳои замон, буҳронҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии давр тавонист, ки ин сохтор ба яке аз сохторҳои пуриқтидори ҳимояи марзу бом ва манфиатҳои давлату миллати Тоҷикистон табдил ёбад. Чӣ назар доред? 18 декабри соли 1992 аз ҷониби раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дар бораи таъсис додани қувваҳои мусаллаҳ ба имзо расид ва нахустин паради ҳарбӣ 23 феврали соли 1993 гузаронда шуд. нақши сарвари давлат дар бунёд ва арҷгузории артиши миллӣ хеле ва хеле ҳам калон аст. вақте ки аз ҷониби вакилони халқ дар иҷросияи сессияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарвари тозаинтихоб таъин гардиданд, аввалин суханашон дар бораи баргардонидани фирориёне, ки дар марзи ҷумҳурии Афғонистон қарор доштанд ва овардани сулҳ буд. воқеан ин суханҳояшон дар амал иҷро гардид. инро мо хизматчиёни ҳарбӣ ҳама вақт пост медорем ва баҳри ин мекӯшем, ки пеш аз ҳама бо нишон додани интизому хубу намунавии худ ба ватан, ба модар содиқ бимонем. сарвари давлат вақте ки ишора карданд, ки барои баргардондани мардуми фирорӣ ва ба Тоҷикистони худ сулҳ меорам, воқеан ба ин гуфтаҳои худ истодагарӣ карданд. вақте ки ба ҳайси раиси шӯрои олӣ ҳамчун сарвари тозаинтихоб таъин гардиданд, ҳамагӣ 40 сол доштанд. ба ин сину соли худ нигоҳ накарда, амнияти кишварро эмин нигоҳ доштанд. ва ин барои мо ифтихор аст, ки мо имрӯз низомиён, ҳомиёни ватан, хизматчиёни ҳарбӣ таҳти сарварӣ сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат карда истодем. шумо ки ба корҳои тарбиявӣ банд ҳастед, машғул ҳастед, мегуфтед, ки имрӯз вобаста ба тарбияи худшиносӣ, ватандӯстӣ, сиёсӣ, низомии сарбозон ва дигар хизматчиёни ҳарбӣ кадом тадбирҳо амалӣ мешаванд? таъминоти волояти қонун, риояи ҳатмии он, баланд бардоштани интизоми ҳарбӣ, ин вазифаи аввалиндараҷаи мо хизматчиёни ҳарбӣ ба шумор рафта, моро водор месозад бо нигоҳ доштани интизому хубу намунавии худ пеш аз ҳама содиқ будан ба савганди ҳарбӣ, ба сарвари давлат, ба ватан, ба модар. чунки имрӯз мардуми шарафманди Тоҷикистон ба қувваҳои мусаллаҳи худ, ба артиши миллии худ такя менамояд. ягон давлати абарқудрати рӯи дунё бе таъсис додани артиши миллии худ ё доштани артиши миллии худ арзи ҳастӣ кардан наметавонад. мо имрӯз дорои артиши миллии худ ҳастем ва дар артиши миллӣ, яъне дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар як сол 2 маротиба аз ҳисоби ҷавонписароне, ки сину соли даъват расидааст, даъват карда мешавад ва ҳар як ҷавонписароне, ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат мекунанд, барои мо, ки имрӯз ба ҳайси афсар дар самти корҳои сиёсӣ тарбиявӣ кору фаъолият дорем, вазифадор ҳастем, ки пеш аз ҳама дар раванди пешбурди корҳои сиёсӣ тарбиявӣ ва баланд бардоштани ҳолати ахлоқӣ равонӣ ҳар як даъватшаванда саҳми арзандаи худро гузорем. аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам эмомалӣ раҳмон консепсияи корҳои сиёсии тарбиявӣ ба имзо расидааст ва дар ин консепсияи корҳои сиёсии тарбиявӣ тамоми раванди пешбурди корҳои сиёсӣ ҳам дар сохторҳои қудратӣ ва ҳам дар вазорати мудофиа ва ҳам дар ҷузъу томҳои он бар аъло гуфта шудааст. ва ин мо такя намуда ба ҳар як хизматчиёни ҳарбӣ дар ин самт корҳои фаҳмондадиҳӣ, худомӯзӣ ва дар ҳар ҳафта рӯзҳои ҷомеъ гузарондани дарсҳои ҷамъиятии давлатӣ, бархурдор намудан аз хабарҳои дохила ва беруна ба ҳар як сарбоз вазифаи аввалиндараҷаи мо аст. мафҳуми хизмат ба ватан, ифтихори ватандориро чӣ гуна шарҳ медиҳед? вақте ки ватан мегӯем, мо бояд пеш аз ҳама мафҳуми ватанро донем. яъне ватан обу дон, он ҷое ки он замине ки моро иҳода кардааст, ин ватан аст. модар, яъне дар баробари офаридагор будан, нигаҳдорандаи забон аст, миллат аст, давомдиҳандаи насл аст. ва мо имрӯз вазифадор ҳастем ки барои мо ҷавонон тамоми шароитҳоро муҳайё кардааст. чаро мо имрӯз ба ватани хез, ба артиши миллии худ хизмат накунем? ҳар як даъватшаванда, ҳар як ҳомиёни ватан, сарбозони шуҷои ватан вақте ки ба ватани худ, ба артиши миллии худ хизмат мекунанд, ман бо боварӣ комил гуфта метавонам ки яъне онҳо имрӯз ватани худ, модари худро дӯст медоранд. ба ин хотир дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат мекунанд, баҳри пойдорӣ, сулҳу субот саҳми арзандаи худро гузошта метавонанд. суҳбате доштем бо полковник Абдурашид Ҳотамиён, намоянда аз раёсат оид ба корҳои сиёсии тарбиявии Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. барномаи Субҳи Тоҷикистон идома дорад. قسم به نام نیکی رفتگان، قسم به روحی پاکی بهر این وطن به زیر خاک خفتگان، قسم به اوج این سما و خاکسار این زمین، قسم به روزهای رفته و به روزهای نیکی بعد از این که اسکران با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، پی هر امر پیشوای ملتیم. قسم به آرزوی پرامید مادران، قسم به عشق پاک بی‌غبار دلبران، قسم قسم به قلب صاف طفلکان، قسم قسم به پیرهای دل جوان که اسکران با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، پی هر امر پیشوای ملتیم. با نشان و بی نشان همه کسی وطن، قسم به هر گلی وطن، قسم به هر خسی وطن، قسم به هر نوای و هر سرود دلرسی وطن، قسم به مرزی همچو مرزی جان، قلم روی مقدسی وطن، قسم که اسکرانی با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، پی ادای امری پیشوای ملتیم. قسم به نام نیکی رفتگان، قسم به روحی پاکی بهر این وطن به زیر خاک خفتگان، قسم به آرزوی پرامید مادران، قسم به عشق پاکی بی‌غبار دلبران، قسم به خلق دلگشاد و با وفایمان، قسم به ملک دلگشا و با صفایمان،
قسم به راهی راست و محیب رهنمایمان قسم به عزم خلق سازی پیشوای ما کی از کرانی با وفای میهنیم به خلق هم دل و به ملک هم تنیم کی در دفاع امن خلق و دولتیم ای هر امری پیشوای ملتیم کی از کرانی با وفای میهنیم به خلق هم دل و به ملک هم تنیم کی در دفاع امن خلق و دولتیم ای هر امری پیشوای ملتیم ای هر امری پیشوای ملتیم ای هر امری پیشوای ملتیم вазифаи қараули фахрӣ аз истиқболи меҳмонони воломақом президентҳои дигар давлатҳо ва иштирок намудан дар чорабиниҳои сатҳи баланди давлативу байналмилалӣ иборат мебошад. ҳамзамон қалаули фахрӣ дар чорабиниҳои муҳими сиёсӣ метавонад бо барафроштани парчами миллии тоҷикистон давлату миллати тоҷикистонро муаррифӣ намояд. дар ин қисмати барнома ҳамкоронамон дар ин хусус гузорише таҳия кардаанд ки ҳамроҳ тамошо мекунем ва сипас барномаро идома медиҳем. батальони қараули фахрӣ як ҷузъи намунавии полки таъминотӣ ва идоракунии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта ба ҳайати он сарбозон тибқи даъват шомил мегарданд ва ҳар яки онҳо мувофиқ ба тартиби муқаррар гардида интихоб шуда дар рафти хизмати ҳарбӣ вобаста ба фаъолияти соҳавии хеш аз ҷониби афсарони масъули қисми ҳарбӣ ба таълиму тадриси фанҳои дақиқи низомӣ ва омӯзиши нозукиҳои ин соҳа фаро гирифта мешаванд. ман фахр мекунам ки дар даврони истиқлол дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хизмат карда истодам ва аз хизмати худ розӣ ҳастам. ваъда медиҳам ки дар оянда баъд аз хизмат ба ватану модари худ хизмат мекунам ва ҳамаи ҷавононе ки дар берун мехонанд ё бекор ҳастанд ва онҳоро ба хизмати ҳарбӣ даъват менамоем биёянд. шароити хизмат бениҳоят хуб аст. хизмат кунанд ҷавонмардона бо сар баланд ба назди падару модар баргарданд. адои хизмат дар батальёни мазкур аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ масъулияти зиёдро тақозо менамояд. аз ин лиҳоз масъулини ин ниҳоди қудратии мамлакат ҳамеша усулҳои нави омӯзиши нозукиҳои сафро ба ҳайати шахсӣ меомӯзонанд. вазифаи ротаи қараули фахрӣ ин пешвоз гирифтани меҳмонҳои олиқадр ва президентҳо мебошад. ман фахр мекунам ки имрӯз дар ротаи қараули фахрӣ кор ва фаъолият карда истодам. моро аз пеш ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон интизор аст ки мо бояд меҳмонҳои олиқадрро бо сари баланд пешвоз гирем. имрӯзҳо афсарону сарбозони ин қисми низомӣ метавонанд дар баргузории чорабиниҳои муҳими сатҳи давлатӣ ва байналмилалӣ тамоми вазифаҳои бар зиммаашон вогузошташударо сарбаландона иҷро намоянд. аз замони ташкилёбӣ то ба имрӯз ин афсарону сарбозон борҳо ба сафарҳои хориҷа рафта дар чорабиниҳои муҳими ҳарби сиёсӣ дар сатҳи байналмилалӣ ширкат варзиданд. таълиму тарбияи хонаводагӣ ва ҳам такмили дурусти донишҳои ҳарбӣ ин ҷавононро имрӯз дар ҷодаи фаъолият сарбаланду соҳиб эҳтиром гардонидааст. вазифаву ӯҳдадориҳои муҳими афсарону сарбозони батальёни қараули фахрӣ истиқболу пешвози ботантана ва гусели бошукӯҳи меҳмонони олимақоми кишвар аст. барномаи субҳи тоҷикистонро идома медиҳем. бинандагони гиромӣ, ва дар ин қисмати барнома суҳбате дорем бо полковник Насриддин Саидиён, сардори
шӯъбаи раёсати ҳамкориҳои ҳарбии байналмилалии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. Раёсате ки шумо фаъолият мекунед кадом вазифаҳоро дар бар мегирад? Чӣ рисола дорад? раёсати ҳамкориҳои ҳарбии байналмилалии вазорати мудофиа ҳамкориҳо бо давлатҳои хориҷиро пеш мебарад. самти ҳамкориҳои ҳарбӣ бо кишварҳои хориҷӣ инам бошад ҳамкориҳои ҳарбӣ техникӣ ва омода намудани кадрҳои қувваҳои мусаллаҳ дар хориҷи кишвар ва инчунин мубориза бо терроризм, яъне гузаронидани амалиётҳои муштарак байни қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қувваҳои мусаллаҳи кишварҳои хориҷӣ мебошад. мо бо зиёда аз 50 кишвар ҳамкориҳои ҳарбиро ба роҳ монда ҳастем. яке аз масъалаҳое ки имрӯз дар назди ҳайати хизматчиёни ҳарбӣ афсарони олирутба қарор мегирад, ин тайёр кардани кадрҳои баландихтисос аст. дар ин самт кадом корҳо ба сомо мерасанд? дар ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои таълимии ҳарбӣ мавҷуд ҳастанд. ин ҳам бошад донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа ва литсеи ҳарбии вазорати мудофиа. баъд аз хатми донишкада хизматчиёни ҳарбӣ, яъне курсантҳоро мо ба хориҷи кишвар ба омӯзиши дарозмуддат ва ё омӯзиши кӯтоҳмуддат равона мекунем. он малакаву маҳорат ва дониши низомие ки хизматчиёни ҳарбӣ дар дохили кишвар касб мекунанд, ин хеле хуб аст, вале дар хориҷи кишвар бошад, онҳо метавонанд забонҳои хориҷиро бисёр аз худ кунанд, малакаву маҳорати кишварҳои таҷрибаи кишварҳои дигарро аз худ намоянд ва дар касбияти худ бисёр сифатҳои олиро замм намоянд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд корхонаҳое ки амволи ҳарбӣ тавлид мекунанд ё ки истеҳсол мекунанд. ҳамин корхонаҳоро бояд хуб ба роҳ монем ва аз инҳо ҳарчи бештару бештар самар бигирем, то дар таъмини артиши ҷавони Тоҷикистон нақши муҳим дошта бошанд. дар ҷаҳони муосир падидаҳое ба назар мерасанд ки иртиҷоиянд, гурӯҳҳои худкома, манфиатҷӯниз то ҳанӯз тавре ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём изҳор доштанд, мехоҳанд ки оромии ҷомеаи Тоҷикистонро халалдор кунанд. имрӯз дар ин самт вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан раёсати шумо кадом чораҳоро меандешад ё ин ки рӯи даст дорад? дар ин ҷода вазорати мудофиа омода аст ки бо чолишҳову таҳдидҳое ки рӯбарӯ мешаванд, бо хизматчиёни ҳарбии худро омода намудааст, то бо ин падидаҳои манфур мубориза баранд. байни кишварҳои ҳампаймон ва ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд санад оид ба мубориза бо терроризм, оид ба гузаронидани машқҳои муштараки зидди террористӣ ва низомӣ ба имзо расидааст. дар доираи ин санадҳо ҳамасола дар доираи созмони ҳамкории Шанхай ва дар доираи созмони амнияти дастаҷамъӣ машқҳои муштараки зидди террористӣ мегузаронем. хизматчиёни ҳарбӣ дар ин машқҳо иштирок меварзанд, чӣ дар хориҷи кишвар бошад, чӣ дар дохили кишвар. барои он ки мо дар қиболи равандҳои номатлуб тавонем ки истодагарӣ кунем, бояд мо таърихи гузаштаи худро донем. мо ба қадри истиқлол бирасем, ба қадри ин озодие ки дорем ва ҳамаи ин сарчашма мегирад аз донишҳои базавии мо, фундаменталии мо ки мо дар мактаби миёна, дар муҳити хона ва дар донишгоҳи олӣ аз бар намудаем. манзур ин аст ки агар мо донишҳои хуб дорем дар шинохти фарҳангу тамаддуни ниёгон, дар шинохти собиқаи давлатдории тоҷикон ва он дастовардҳое ки имрӯз дар замони соҳибистиқлолӣ ба даст овардааст миллати тоҷик, агар ба ин арзишҳо арҷ мегузорем, умед аст ва метавон бетардид гуфт ки мо ҳамчун давлати комил ҳуқуқ, соҳибихтиёр, демократии дунявӣ дар ҷомеаи ҷаҳон боз ҳам мавқеъ ва нуфузи устуворро соҳиб мегардем. барои ин зиракии сиёсӣ, бедории миллӣ ва
خودشناسی ملی بیش از پیش تقاضا می‌گردد. باید تاریخ خود خوب دانیم. با تشبث سرور دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کتابی تاجیکان بازنشر شده به هر یک عائله تاجیک تقسیم کرده می شود. در کتاب تاجیکان تمامی قهرمانی های مردان دلیر و شجاع تاجیک طول تاریخ که نشان دادند و جوان تاجیک وقتی که این کتاب را مطالعه میکند حسی وطنداری و خودشناسی ملی او بلند برداشته می شود. برای صحبت تشکر زیاد. بینندگان گرامی یادآور می‌شویم که صحبتی داشتیم با پالکونیک نصرالدین سعیدیان سردار شعبه ریاست همکاری‌های حربی بین‌المللی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان. تاجیکان در آینه تاریخ. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می‌گردد. تاریخ را برای آن می‌آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت‌آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. سبق‌های تاریخ و آزمایش‌های مکتب استقلال. فاصله کوتاه مبارزه‌های شدید و آشوب‌های پیاپی مرا به اندیشه آورد که خواه و نخواه مهاجرت اجباری و ترک وطن کردن سر اجداد گذشته تاجیکان از تعقیب لشکر اصطلاحگران محض در آوان کشورکشایی و سرزمین باختر و سغد و مرو و خوارزم را ضبط نمودن هخامنشیان ابتدا گرفته است. سپس در دوره اصطلاح اسکندر مقدونی و اصطلاح عرب ترک وطن کردن سر اجداد تاجیکان و به هندوستان و چین رخت سفر بستن آنها اوج میگیرد. تا کدام اندازه زمینه علمی داشتن این قضیه را به مورخان واگذار میکنیم و میافزاییم که تاریخ گذشته دولتداری و راه پینموده ملت را دانستن هر یک فرد تاجیک و تاجیکستانی برایشان چقدر سبقهای خاطرمان و پندهای عبرت‌آموز داده میتواند. محض همین سبقهای تاریخ باعث گردید که ما راه وحدت همگانی و صلح و سازش را پیش گرفته ملت جفا کشیده تاجیک را از ورطه نابودی رها بخشیم، فراریان اجباری را به وطن برگردانیم. این عمل دولت صاحب استقلال ما را از ورطه فناشوی نگاه داشته راه و روش آینده دولتداری را برایمان معین نمود. در همه لحظه های مشکل و بی‌براری ها سبق های شکست و پیروزی های دولتداری تاجیکان، سبق های گرفتار پراکندگی و فاجعه های ننگین گشتن ملت تاجیک و تجربه تلخ سرزدن و عاقبت جنگ شهروندی در تاجیکستان مرا راهنمایی میکرد، امید میبخشید و تسکین میداد. تاریخ استقلال سیاسی ما هنوز هم صحیفه های ناروشن و گره های ناگشاده زیادی دارد و معمای از همه بزرگترش آن است که اکثر اشتراکچیان آن علل خصوص جوانان بی تجربه از آغاز تا انجام جنگ بازیچه دست دشمنان داخلی و خارجی ملت تاجیک بودند. هرچند بسیار قلم به دستان در داخل و خارج کشور از سرنوشت پرفاجعه خلق تاجیک و تلاش و نبردهای شدیدی رسیدن به استقلال بسیار کتاب و رساله ها نوشته‌اند، حادثه و منظره های تاریخی اساساً از نگاه منفعت های سیاسی یگان شخص، یگان حزب یا دایره محدود آدمان منصب پرست و قدرت طلب ارزیابی گردیده آهنگ خود سفید کنی، منفعت جویی و خودنمایی دارند و از تحلیل و نتیجه گیری های تاریخی و خلاصه های سالم و بی‌غرضانه علمی کم بهره بردند. از این رو به مورخان و سیاستشناسان و ادیبان نکته سنج لازم می آید که زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی استقلال ملی و دولتداری نوین ما را همه جانبه آموزند. سبقهای استقلال را
با گذشته‌های دور و نزدیک مقایسه نمایند. با حادثه‌های روی داده از سطح اختلاف‌های داخلی جمهوری و برخورد منفعت‌های ژئوپلیتیکی کشورهای ابرقدرت در تقسیم بازار جهانی انتهای عصر 20 بها دهند. برد و باخت ما را در عرصه سیاست منطقه جداگانه، حوزه و اتحادهای مختلف جهانی، تمدن‌های همزبان و همجوار و نیروهای داخلی و خارجی مرکزگریز و مرکزگرا تحلیل نمایند. امروز ما باید صلح و سازش و موافقه حاصل شده را چون گوهرک چشم حفظ نموده پرده را از روی منافقان و بدخواهان ملت برداریم. هنوز هم دشمنان داخلی و خارجی امیدشان را از ناآرام نمودن و به گرداب مبارزه های نوبتی تیله دادن مردم تاجیکستان نکندند. آنها فرصت مناسب میجویند، شکل های مبارزه اشان را وابسته به شرایط دیگر میکنند، از واسطه های نو به نوع ترغیبات ایدئولوژی و جدای اندازی کار میگیرند. از این رو منفعت های ژئوپلیتیکی، رقابت دولت های ابرقدرت و تلاش های آشکار و نهان کشورهای قدرت طلب ما را وادار می سازد که زیرک و پختکار باشیم، با فاجعه نوبتی ملت راه ندهیم، همه گونه دسیسه و اغوا و کوشش های جدای اندازی را سرکوب نماییم. جامعه شناسان و سیاستمداران و اقتصاددان های امروزه ما باید از فضل فروشی و سخن پردازی های بیسود و فرض و تخمین های از دهان مانده دست کشیده سطح ترقیات، سمت های مهم استراتژی اقتصادیات و استحصالات، وظیفه های نوبتی ساحه های تقدیرساز جمهوری را در اساس طرح‌ریزی برنامه های مکمل ترین علمی، تحلیل و نتیجه گیری و خلاصه برآوری های وسایط نوبتی اطلاعاتی و سیستم اداره کنی و کارگزاری پیشنهاد نمایند. انتهای قرن 20 و آغاز هزار ساله سیوم بر دوش دولت صاحب استقلال ما وظیفه های نو و مسئولیت بسا بزرگ میگذارد. زیرا عصر نوین، عصر فضای بین‌انتهای دستاوردهای اطلاعاتی، سیستم دقیق ترین اداره کنی و تکنولوژی جدید انکشاف و تحلیل و خلاصه برآوری و عملهای جوابی خواهد گردید. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد. падидаҳои номатлуби ҷаҳони муосир, махсусан қудратталабии гурӯҳҳои алоҳида, равандҳои иртиҷоӣ, гурӯҳҳои худкома, бархурди манфиатҳо ва гоҳо рӯйросту гоҳе пушти парда тезутуншавии рақобатҳои носолим, ки фазои софу беғубору ҳамзистии мусолиҳатомези инсониятро ғализ месозанд, дар ба ҷо овардани рисолати аслии инсонӣ ва шоиста зиндагӣ намудани инсон монеаҳои ғайратшиканро ба миён меоранд. танҳо бо роҳи шинохти асли худ, доштани ҳуввияти миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва пуштибонӣ аз арзишҳои миллату давлати худ метавон аз хатарҳои ин зуҳурот эмин монд ва бо симои милливу давлатдории мустақил дар ҷомеаи башарӣ соҳиби нуфузу мақоми устувор гардид. ин тақозои ҳама давру замон буд, ҳаст ва хоҳад монд. аммо азбаски ҷаҳони муосир василаҳои васеи таъсиррасонӣ ба афкору андеша ва рафтори одамонро дорад, муҳимияти ин нукта бештар мегардад. کیستان کند سپر سینه‌ای پر از محبتک، کیستان کند ظفر در نبرد دشمنان ملتش، آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو ستیزد و به جان اهریمن، آن که صبح و شام کشیدن از صف خواند و قصیده و ترانه وطن، کیست سر سپرده وطن.
که دوست دارد این چمن، منو توی کی سر سپرده ای وطن، منو تویم آن که دوست دارد این چمن، منو تویم کیستان با غرور، با روحی شکست ناپذیری خود، دشمنی خیانت از فدایی بر دیاری بی نظیر خود، آن که پاسداری نامی ملت است، ره سپاری راهی بر دوام ملت است، آن که صادقان خدمت وطن میکند برای او به نرخ جان و تن، کی سر سپرده ای وطن، منو توی آن که دوست دارد این چمن، منو توی کی سر سپرده ای وطن، منو تویم آن که دوست دارد این چمن، منو تویم کی سر سپرده ای وطن، منو توی آن که دوست دارد این چمن، منو توی کی سر سپرده ای وطن، منو تویم آن که دوست دارد این چمن.